Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing hinyo trip Aceh National Movement Southwest Khas Hills District. Hadin kajing pai khmat biang joga sorkar India banti yo uranium na po Southwest Khas Hills District. Kumta kasing leng ba usamla Lambok Star Marwin ubade u President ulapan pau ya kajing persya kabajor ya ka sorkar India. Kabadan jing tmu ban klong biang ya uni umar po kendo hapo kani kadong kathan. Usamla Lambok Star ula ongru bagi dekat kaseng kilong kibarakaloi banyang persya wat ban yapru kim salia bat dalai kin island ban klong ye uranium na po Southwest Khas Hills District. Ha kabedai bat ka jingkren uba Preston Tensong Shakilat Pathai Kubor ba ka sorkar jella ka persya banti ye uranium. Usamla Lambok Star Marwin ula kentu ye uba Preston ba umdai ban syukren tang Hikilat Pathai Kubor. Henry udai ban keren bat ra ya kene kaman kabadon kam syaki yang dor bar thawan jong ka jella. Ni kum kasang H&M Southwest Khas Hills District ni pepau ye kejing singolongok ba ka sarkar India ka kemudian ban ti yo ni ma uranium ma po kendau no te na po mo thaba langrin te na kalian ka jongi kum kasang H&M ni yang persyak horket hordang ya kan ke isu na kenta ke im kayap jong kari berkejat menreu te kebenikong ni penpau syaka sarkar jala bat syaka sarkar India bangi na kalian jong kaseng HENM lada ke sarkar India bat ke sarkar jala lada ka temu bat kem yang ikinong yalam jong ka H&M bat kisang bakar ka H&M kolong ke bawah kloi ban yale persyak na kebenta ban persyak ya une umar po kendau ban ti na kene kadok kathan ke jongi bat hakaju kapor harket hardan na kalian ke jongi yai persyak bat lada kasokar ka kem yangi kisipai jong ka H&M bat kisipai jong kari bat kejat benreu kilalong kilau kloi bat ki kloi ro ban yap na kebenta ban persyak ya kene kadawa jong kari bat kejat benreu bat lada madu Preston keren hak kini ki kendiap sengi bau uang bang persyak te uranium lada persyak te uranium kerpat madu Preston pun penke apa assembly ban keren ya kene ke isu jong kari ban kendat benreu bau dai ban keren hak wasyet hak wasai apa assembly jong kajalah bat hak juga poro ni kentu ya UMLA jongi ubadairu unstan bat ya UMLA jong karnikor iba pius marwain ba kidai ban persyak ia kene kejing temu jong sarkar India ban te ini umar po kendau bat ni kentu ya kini ki argot kemle ba kidai ban yang hakan ngrim jong upaj ba jong kadong kathan bat upaj ba jong kajalai barokawe lada ki ngap jar ya kene ki isu ba ke sarkar India katemu ban te na kalian jong ki paj ba ru ke kaban ko ni sel dat ke jing sokmen ba baro kata hakini ki hausnan ki lada ba ka seng PSU ba ka seng FDHP nilai ini lagi jong hikmat ba ki syat yang hikmat banyak persyak ya kene ke JT ini mau kendau bat na kalian ka jong iru kum ka seng H&M ngilong ki ba klai banyak trilang ba omong ini ya trilang tangki license mani soseng rai na kalian ka jong ingin ya persyang banyak tahu kilat kilenti banyak sengotu kum sipara ya baro kisah mahlang ki badon hagani kadok kathan ka jongi bat khamtam yakinung yalam jong ka jalahi baro kawai bakin ya sengotu bat kinlong ki balai kloi ban yang ya persyalang ya kani ka sarkar India bakat temu ban ti ya uni mar kendau nomor bang i hakine ki kendiap sengi bat hakine ki senam ki baldak bat tenteng ki paranung yalam seng mahlang kidon hakajing ya per jenggut nrai kermen scam bakal ke isu kadeka yap ka in jong upai pa jong kari bat kejat indeu kermen scam baki sem halang baro kimnya teli bat ni yang scam
hakanong rim banyada ya kari bat kejak kendreu ba hakajuk kaporo nakale mijungi kung kasek asyam kung banga kung paumene ba kakloi banyap na kung ta kari bat kejak kendreu bat persya yuni marpo kendau ban nom ailat ya ka sarkar India ba kawante yuni porpo kendau